hai menaze ting choma I zaiklum ia wang ramena na mai ndike huzing kaje kana ting kom chana jang kaje sruk sumai ting chua kidere insa paulia gara dale North East State Assam ya hanai kom ting ruize hadui nai zai hamei mei begina zemena hankreu chai changdale je SDM imene sale SDM imene sa je tetiben chetkak ngai je madai longgedu Assam ge ting rui blam gena mina hangminge me chai dai di dele je ka chuli chiruna mak jana ka nai kom ting rui je hadui nai za hamei mei be za ka cham cham blam gena longhreu je ba me district kreu je sruk ge lak chum je changrak sruk je ka chum ria gu me lalei je ka chudule zana Assam ge hanai kom ting rui je hadui nai begena zemna lungka hreu be za mama te kan sia bege ran kan te be je Sivasagar radio zai Jorhat district gena le je ka chudule apo district ram me ge lo hai hai hadui nai zemna amram punuki ge bamchi lakti je lungka hreu me misonga je lalei je ka chudule chirana mak je halu ta te mena halu te leu gai be be te sian di be bedit beta hectares du changchang te sian de le je ache zai ma kau na lungka hreu be du pui lak chum je changrak te se squirrel le je ka chudle rescue teams ka chamcham army NDRF SDRF fire and emergency services and civil defense me bone zemna tingui je hadui nai begena longhre uzba me mina changchang me jeng om bya pat kai je relief camps ge kai je la le je ka chudre chirana ma je tingui begena hadui inge kin to hang batak du basui te me authorities ne pi je la le je sale Zaina Nagaland du na mailut getting ruin chi sangze ri begene zemna hang skui me chai changdele je achu za hang madai me je pelak zela re le je ka chudule Nagaland ge na mailut ge mina hang skui me chai be je me begene mon district le je achu za mina hang madai me pelak ze ba me je du rescue operation pe beta te be je te ndo te zela re le je ka chudule Zaina preliminary gu report chai sui je Nagaland ge hanai khum tingroi begene na ka zemna longhre je ba me mina chang sna je hai madai je hang rak sruk rela le je ka chudule chirana magza eki te kan sia be halu te kan sia be garim pui te kan sia be zana cham be ten sian di brames du misonga zela le je ka chudule Nagaland ge hanai kum tingroi begene zemna lungka hare be zana mama te sia broge du ran kan te be Samator district ne le je ka chudule Samator district ge na ka tingroi begene zemna lung hare je ba me klo sruga mina chang scenario mela le je ka chudule Suite mena sa je mama te kan sia be je pando te dodi re le je do chudule pose gena man tingra hang du rangai la le Zana Jammu and Kashmir gudu na mailut getting ruin chi sangja rui bigina zemna hang kai je chumet chai changdele je chudule chirana magza wangai magza takai di bam chi ta di ba mina hang snala re le je sale tingrui je hame me bigina gari impui kilometer nam kam di je Vaishno Devi yatras du ten sound di de le je ka chudule Met department nen tingra hangdu rang to kai je la re le ndike uzing kai je ka chumria na ka tingruin chi sangja rui bize ruin do le gure le je du wangai mag takai di bam chi ta di mza nri pat bata te be rescue teams mena te te la le je da chule Zana Manipur gyang kim go hanam kya spy mina hang hadai je sruk kangleipa Communist Party People's Work Group KCP PWZ mainstream ge ro gai dile jaka chudile homecoming ceremony je Mantri Pukri Garrison headquarters IG Assam Rifles South Imphal East Genanjnai damai ge bam dile je sale Zana homecoming ceremony je Home Department Government of Manipur zai IGR Southern let kai dile jaka chudile homecoming ceremony ge Manipur Chief Minister Yamnam Kemchan Singh the Home Minister Govindas Kungtozam zai Arts and Culture Minister Kurazam Loken Singh zai MLA Chief Secretary Manipur Security Advisor to the Government of Manipur senior officers of the Assam Rifles State Police CAPF zai Civil Administration lamgena IPO program ge wangai tele jaka chudule jang kim go nam kaspai mina hang hadai je ro KCP PWZ mena mainstream ge ro ga je surrender te wang brun namang je reim ro ka cham bram du mi songa je te wang dele je chudule po ro ge gimi bza ka cham ba kai je de set
hand grenades kai je chum hadai electric detonator zai magazine cruises stroke zai 6 number 27 detonators zai high chum blasting caps sna IED bomb hit kezi cruise mye gumbel zai gimichi high chum je dai je kana te wanglei je ka chudli Manipur ke Temenglong Toshim headquarters road gari impui ki za bsongka gna siak sangza la le beza namailut ge tingrui ga beza sian teu diza chepolong ra ga anui zelang rong ma lungra ma tenrui ra hangge hru sangza la le za chudli government ne pse be ji hangge na gari impui ki za suanga lublui tlei miwang dai mak be bizigena chpozigena Zeme student organization Manipur ZSOM na close Manipur go government ne pezening tingyuza tlei miwang ga dai ra hangge gi Samja Manipur Temenglong Toshim headquarters road je pechangai dele jaga chaudli Manipur ke National Highway 37 garimpu ki himdi Imphal banai Silchar Assam ka tetka lagbe namailut ge tingrui je me bigina pu ki teun sian di je gari chpo ka ga tek kan ruibe haiming ne pere tendo chilak di je ntau di je la le je du sali Zane Manipur ke naga me min hang surung mze kukim guhnam kya spy mena de chandi bed de gene United Naga Council UNC na anui naga me bam gene kukime bam tet ka halak bagar impu ki te nam di za kukim rama lunghre sangza la le za ka chudle pose gene free movement hangana gar impu ki za let kaidar hang close pizening tingyu gar hang Manipur go government za kuki organization for human right trust QHU arne rangai dele za ka chuli Zane Nagaland Chief Minister ni Firune tetibah mamaiga me bebam defense colony wolo ward mount town gidung kyawangai leiza chudli kyawangai luze chiga kakle be pet bigina lungka hare me kalak ramza close ngar hangya rang bagai leiza sali officials ne sale Chief Minister ne chiga me bigina lungka hare me daw be kalak ram gidu kyawangai ze ngadi me Pere gap ni kibo medaga kakoni besamzdu pe changai le jaka chuli the chief minister ni firuna du thonangge ka charangkang te tatu rahang lakre konyak union the apex civil society body dagdu pe changai za kahre be domram za ngasing gule za government ne rang changai dile jaka chudle chirana magza volunteers civil society organization state disaster response force SDRF the district emergency force DEF the district administration me pere gedu panuita the rescue operations I relief operation hangdu gato besam pe changai le jaka chuli Zainderam go education minister Dharmendra Pradhan padabam gene resign teun rahang demand teuza cockroach janitor party lesina students me zenzimne tetiban dikeu zinkai mamage new delhi ge protest te bigene kremas pai me bnai protesters me kage kakle beg dibe peli jega chudli chiga kakle be pet bigene kremas pai mina he kaze hankreuze de set pere delhi police the central police forces CPF me kahzamne jega chuli chirun mangza protesters me mina hangrak sruk pere medu kahzamne jega chudli protesters me mina hangrak sruk pere me kahzam roge zamte sangdi mramdu lalai jega chuli zajanji student lesina mena malutge new delhi ge protest blamza a za indiaram go education minister Dharmendra Pradhan jab tabam gene resign teun rahangya demand te beza need use examination paper lit lamate pedrun magza examination papers cham ramdu lit pe the lesina rama apo examination paper lamelite pe de gene mina hangkai pere me chisya pigene chaidi bizegene leiza ka chudli za indiaram go education system syab zigene leiza ka chuli za indiaram go prime minister Narendra Modi ne du saza indiaram ga so hangka da biga go me pedara malaysia ka chudli lesina amna demand be education minister Dharmendra Pradhan padabam gene resign te rabe de amadu sa chuma talaiza ka chuli union minister Kiran Rijiju ne du saza apo need use paper hanai komgo lite be de ki metiga ka zom za nim dele zai pani pere ga sabe ga dibe pegule ze do ka chule ze sali Aigena na main dikuzing kajikna tingkom chana jang kajasro sumai ting chua kiderin sa poliab zaloi ga radlei pegai zain kingain dim le ne ze todlei hai mena za klum